Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Urmatlı Manas rayonunun jalpı jaşoçulары, turgundары, urmatlı bizim Manas rayonuna gelgen konuklar. Mana bugün İnşallah sizlerge dağın bir özümüzün YouTube kanalımız arkalı, Turar TV kanalı arkalı, Turar Plus kanalı arkalı sizlerge uşunday bir kayrılı jasoonu tuğra taap oturabız. Barыңızдарга mından da bir cuma burun her bir meçitlerde, her bir el toптолгон жерлерде айтылгандай, mına erteң 10 noyabr 2023 yılı bardık ayıllarda Kuday buyurup nasip kılsa medreselerge jardam berүү üçün kayrımdуулuk gününü ötkөрüp atabız. Jıl sayın uşunday bir kündü ötkörüp kelebиз. Oşol günü düşken akça karajаттары, jana produktalar, jana başkalar, mal jandar böt bardığın medreselerge jetkirip berүүgө hareket kılıp kelatabız. Bu yıl emi Kuday buyurup nasip kılsa dağın Manas rayonunun halkı üçün dağın bir jakşı жаңылык. Biz Manas rayonduk hatibiyatı Pakrovka ayıl hökümetine tereң ыраазычылык bildirебиz. Medresebizdi bütürüp içini her kanday kerektүү nerselerge tolturup aldık. Birok emi uşul medresebiz bugün күнгө чейин балдарды kabul alбай kelatkanbız. Antkeni bizim medresebizge Bütkül Kırgızstan'a atı çıkan beldүү medreselerden biri bolgan Karabalta şaharındagı İmam-ı Azam medresesinin ustazdары oşol жердин jamaаты kelip oşol Karabalta medresesinin filialı katarı işletebиз dep hareket kılıp gelişken 2 yıldan beri jer maselesi çeçilbey, жерди аларга өткөрүп берүү маселеси чечилбей келаткан. Мына Pakrovka айыл өкмөтүнө анын башчысы Мукталы Бошковичке терең ыраазычылык билдиребиз. Кече жакында жалпы ошо 49 жылга ижарага деп ошо Карабалтанын медресесине жерди 1 гектар 42 сотка жерди өткөрүп берип отурушат. Бул убакытка чейин ошол жер маселеси чечилбей, биз балдарды окутууну keçengdetip kele жатканбыз. Mına Kudayım buyurup nasip kıldı, jer meselesi de çeçildi. Bardıq dokumentleri dayar turat. Kuday buyurup nasip kılsa jakında medresebizde dagı açılışın kılıp oşol medresede baldardın birinci oku yılına, bıyılkı oku yılına birinci baldardı, birinci talabalarda kabul alууda hareket kılabız. Emi oşol medresebizden жылытуу жагын половой отопление деп коет, жанагы Кытайдан чыгарган полго төшөп кое турган отоплениясын жүргүзгөн элек. Быйыл мамлекетибизде свет жагы тартыш болгонуна байланыштуу плиткаларга, половой отопленияларга уруксат берилбей жаткандыктан ошол жерге бир жакшынакай от жылыткычтарын жасасак деген ниетибиз бар. Бир жанагы печкасы тура турган жерге bir комната салып, жана ичинин бардыгына паровой отопление жүргүзөлү деп имамдар, ошол медресеге кызмат кылган жигиттер бардыгыбыз акылдашып, машвара кылып келишкенбиz. Ошол жерге бир аз тыйын керек болуп отурат. Урматтуу жамаатыл муслимин, колунда барлар жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз. Сиздердин жардамыңыздарга биз муктажбыз. Кимде ким Алланын жолунда ilim ala turgan baldarga kolundan kelişince jardam bere turgan bolsa Allah subhanahu wa taala sizlerge jardam bergen bolsun. Her birinizlerden tapkanыңızlarga berekesin versin. Ömür yaşınızlarga berekesin versin. Bala çakanızlarga berekesin versin. Mına uşul medresebizde tapına kaygıltırıp açıp alsak, Kuda kalasa baldardı okutu işin başlasak Allah taala barыңızlardan razı bolat inşallah. Urmatlı kalayık kalk, köp tükürse köl bolat deyip, mına uşul bir yıldağı toptoğan özlerimizdin zaketlerimizni, üşürlerimizni, bardığın bir yerge toptop, her bir ayıldın imamları cumuş dep jatışat, fasol menen berem degenlerge fasol menen,
kartoşka menen berem degендерге kartoşkası menen ne nerse menen berse dagы ошол медресеге кабыл алып öğretilek. Oşonda ele akçalay türünde berip ошол медресенин peçkasın jana ot жылыткычтарын жасатуу үчүн жардам беребиz дегендерге биздин эшигибиz ачык. Эртең 10 noyabr günü bardык мечиттерде жума намаздарында кайрымдуулук күндөрү өтөт. Ар бир айылдын жашоочулары өзүңүздөр болбосо башка бирөөлөр аркылуу дагы кону комшу бала чакалар аркылуу болсо дагы мечиттердин имамдарына жеткизип берсеңиздер, тизме менен ошол жерге түшүрүп, ар бир мечитке түшкөн акча каражаттары ошол мечиттин комиссиялары менен акты жасалып, ошол актынын негизинде борборго, ошол покровкага бардыгын актынын негизинде чогултабыз. Ошондуктан баарыңыздарды ошол кайрымдуулук күнгө активдүү катышып коюңуздарды суранабыз. Алдын ала сиздердин баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Алла субханаху ва таала ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик берсин. Кайрымдуулук эртең 10 күнү менен эле бүтүп калбайт. Кийинки күндөрдө дагы кечигип калып мен кайрымдуулук кылат элем деген инсандар болсо, биздин эшигибиз дайыма ачык. Астында телефон номерибиз жазылып турат. Байланышып коюңуздарды суранабыз. Кимде ким эгерде чоңураак сооп алат элем, ошол медресенин паровой отоплениясын өзүм бүтүрүп берем дей турган инсан болсо, машаллах, Алла разы болсун, ал киши менен да тикелей сүйлөшкөнгө аракет кылат элек. Алла таала ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик берсин. Алла субханаху ва тааладан не жакшылык тилесеңиздер, Аллахым тилегиңиздерге, мурадыңыздарга жетишиңиздерди насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.